خوش تماشاوانین هیجا به برنامه در دور امل پیشبریونه نها امل نافچه امردین مدیادینه و کوته زانی مدیاد بازار کی پرچاندی پرزمانی و پرولیه و خودی دیروکه که پر کفناره دیروکه دجی جیگلک شهرستانی را خودی مالتی کریه من جو خسکو ایرم هناسه که جیروکه بگیرن و مبر خدا کوچه و کلانین مدیاده فرمو ام هفره تماشا بکن مرحبا اشترى مرحبا اهلا نافت بخير نافي مسيران تو کاری هنه که قاله خوب که تو جوری تو جیک دن هاتیه تو چه دیگه اجبر ان اجبرم مستبيني ما مستبيني هشتركي ما ما لا خوان يفيدلكي باشا ادارات کنگی ولی بلكي بيستال هاي من برين وجهي ما خوش الحمد لله ما لا ما خوش زلامي منينا ياك خو قربانه تتخوازي که خوب که پشتی بی عمری ايه ناخذ باشه ام سپاس تکن جبوته ام جي باسكن بونتا شافيتا وداروكا وتبدا وحمك ما اشتكيم وتبدا ما تبقى خورته هنا وخورته ها خورته تماشاوانین هجا گرامه لاوا میدیاد دومه نهاجی امل خانه که دیروکینه و کوته زانش خو هر دوره میدیادا کevin دبیجن جره همو کوچه و کولانه و همو خانه و دیروکینه نه هم جیک جوانن ما خوست که هنکی کسی کو ودره دخه بتاندن امپره صحبت بکن او جی قاله هنکی ودره بکجمره مرحبا جواره مرحبا تو کاری خوب ده ناس کرم ما پیش از ولی گنش کوری حجمینه محمد اجمدیاد بخوام یرلیوی ما ون ودری چه کاری دیکن و کنگی ودری وکریش کنگی ود سوده اون کار هنک خلایی بکن tabii ki hem kara hem şerefe hem itibara hem diroki hem şoğlan tek ne kara yani hem kültüra xo dirokiya xo hem jiyant yani ون ورد خبتن تمام دمه دجی ون çamde de Paris ne olsa diroka ورد Paris aynen evderji ya midyat mağaraları hem bejne şkefta midyat edit matiyat manavi şkeftin hem txostin gom dünyaya halqı dünyaya da tabii هم حزمت که خوش بنی عرضه جیانا عرضه هم شانی وابکن سه شکفته مل ورانه سه اوده منا aynı zamanda da tarihi midyatgeriş ke khani ji cirane me ev ji diştet mamde ya ev ji ça bejimo ke kervansaray yani hayvan insan de bhavdura jiyan bu bazara xot kirin ev de ji khani ki kirif keme Süryaniye mala şekret bejne da ev de ji ma geluşket bejne da خانه گلوشکه اوجی سوریانیه میده هر دو جه یه همان کسینه نه اوی مالا شکره آن مالباتا شکره رخیدیجی مالباتا گلوشکه نه وگو گلوشکه وک او که بو یعنی مروف هم جی مروف هبو جی آجالان هبو افدر یا پیوراور چیه پیوراور خانی بو افدر خانی بو پازی خودید کرن صد پازی والور هبو این حال ورجیان نابن اروپا نه اجیم کریا هفت ساله رخیدیجی کزاولو امجی ام دعدلی نمولو تشتی فراغی کفن دخنه دج خرکی دنیا ایران حزمتیت نه وگو شکفت هنه شکفت الور بخانه یا شکفت الور بخانه
من عرده دنه tamam اما بچوان درجه ببینن ده درباره دیروکا ورده yani çıkas kevine dikişen sahile de hatiye çekirin agahiye ko he gelo. Ya tariha ve de yani en az 1000 salihe bin art tabii ki 1500 sal. Edici khaniye vay nuji evji 500 salihana yani. Kodiye bir qed diçinten yanna. Kodiye tabii çinten ma ten havina ten Uzistan'a çin Avrupa. Havin el verdi menin. Namenin ten sadece gere Mor Gabriel menin, deru zafaran menin. Ten dera xod menin için. Baş hem dixwazin hine ki bigerin wisa. Lwan şikefte ku waqal kirin. Tiştmişte diroki ve kom kirine. Em binerin lwan belki em daga. Yani kevoket kültüra vedina. Kevoke merdin. Kevoke medyade evder medyada ne merdina. Ye medyade cuda ne merdine cuda ne qi? Vallahi ecberme cudana yani. Hakaber. Çi cudati heye mesela nabera. Da manavi nizanım çeka bejemez bejim. Yani çavat bejin ayrı bejin bitir. Ayrı yani tabii her yeki bavi yeki ayrı diye yeki ayrı. Tefahüm kır jwe örnek bejim. Tabii kebok. Ama hemen cinsin ne olsa yani vak cinsi hemen. Hemen cinsin ama tabii merdine rakama yüzeyde kebok zeyde lüyde. Kebok kude ciheb bülent habe. Xolvur zeyde de merdine ji özelliği ya medyade ji bülenda. Naha ev kevok yani pir binavu dengin min bihisiye de taybetmendiya wan çiye? Taybetmendiya wî Peyxembera salatu ve selam te yani teyit keboka spiya teşkefte iş berulo yani hayvan ama çiye hayvan her tişt ne zaman haya ne guhaya fakir işte çiye hayvan. Tam başa spasam dixwazin heke bigerin. Are Angelina Jolie jî bamaya Yılmaz Güney jî haya Brad Pitt jî kebok em navi. Kevok? Şem'in jiyana Musalli jiyana. Ji bo çi we ev navlan kirine? Ya Musalli Musulê ne dibêjim em dibêjine bi Erebkî Musalli her yekî navkî waye yani. Brad Pitt, Angeloni yan ji Yılmaz Güney ew çima ew nav girtine? Şikin yani hengî xweşikin Ber xweşkariya? mankêrin ew jî em dibêjine wa yani her hiç ber xweşik bûne wa baş ber çi. Me behtir Yılmaz Güney merak kir çima ew na? Ew jî serê xwe natawêne eşkesîre. Ve kevokek pir asîle. Aynen. Başa em dixwazin wan jî bibînin. Natawêne yani. Asıl bir ayrı ya serê xwe natawêne yani. Şavanên hêja ev derjî mezeleke cuda ji vê derê dibêjin mezela feqîra. Nizam çima ew nav lêkirine em ê bipirsin anha. Çima ji vê derê re wisa tê gotin? Midyadê dîrokiya me de berê em aile olarak 6 heb, 5 heb, 10 heb familya bêçi bi hevdû diraza yani. Dê, bav, bira, xwe her yekî ê pîrek ê zaroka ê pîrek bi ayrî diraza, ê kuruk ayrî bi dê bav ayrî diraza. Hemû wilo bûn. Hem dewşek û bargeh başka tiştek nebû yani. Yani ji bo wê dibe odaya feqîra. Ya berê feqîrî bû yani, tinehî bû yani, gela bû, ê wilo bû yani. Em ji ber wilo me wî navî lê kir. Yani di çanda vir de tiştek ku sahî yan we bixwe ev nav lêkiriye. Çawanî ne yani, dünya alem zanê. Dünya alem kültûra me kurmancî de jî heye yani. Hemû odakek tenê jiyan dibûn. Nana eya ew ya erê ew diyar e. Yani wek vê bi navkirinê. Dibêjin ya li vê derê işte ji ber ku ciyê tiştên dîrokî û li vir kom kirine ve xwestiye tiştê ku sa jî çê bikin. Ayrıya medaniye vê de yani wilo daqana godî hinek hena modernin û sosyetenin dibêjin daqana. Aya wa ji dîroka borî hebe. Yani daqana ku hinek jiyana feqîrî dîtinin ha dewlemend bûna daqana ku bibînin yani. Ji bîr nekin. Ji bîr nekin ha rast. Ya baş spas em bigerin ödem. Kerem ki. Ev jî ampulê me gaza masiyê tabii ki. Ev jî mivîna îcada min em xistiye aplik yani. Tefahüm kir. Ama orijinalîtiyayê xera bûye. Orijinala yo el dera heye xera nebûyem. Tişta xera nakin hem orijinal dikin hem kerem kir. A rastîn evet temaşavan hêja a orijinal.
و تماشاوان هنجا ام چون مزلا خزانه دیت لوی درجی بتام بروا جیوه مزلا دولمند هه ما خوش گم درجی بنن کم بنن چو جداهی نابروان ده تماشاوان جان هاجی ام الهندوری مزلا دولمندانه تشتاكو جداهی يعني تشتي جدا تاني او کو لویدری لجیدن دو شکل عرضی هاتبون راست کرن لویدری جی چند هب خلطه خانه اف درجی دبی odayat دولمندا تماشاوان نجا وقت ته زانین تشته کو هری زدل مدیات ته ناسین او ته چیکرین یک جوان زیوه کار تلکاری یعنی نهاجم هاتنا اتلیه کو لویدره کار تلکاری ته چیکرین او هستا کی بسالا لجمعه اپ ملک اوه هنه کی قلا کار خوب کی قلا دیروکا کار خوب کی و هنه کی جویتش ناچب کی ام بهورله تماشا بکم مرحبا اشتره مرحبا لبخير بخيراتن بخير دبه تو کاری هنه کی پیش خوب ده ناس کرین از جگنده عیور تیما و باغلی مدیاد مردینیا ناویم ملک آقیول ایمالا بنوما و صنعت اف صنعت يعني چکرنا دستا و رحنیات شعبایا و صنعت کی الوی ولاتی تنی اف تلکاری ام دبیجنه زیب و زیر ام کارن چکن ام پیشی دحلینن پشتی حلاندنه بره دستا بو جریان نبو مکینا دستا شغلاندن هابونا قلبتن تکنولوژی زیده بویا سر جریان مکینا ما پیدا کرنا و حلاندناوی پیشی به کومره دارا مد حلاند به دستا و جی پروانه هبو نها کومر اجاق مزن به وقتی عیش مزن به او سر جریانه به کومر کبرا دحلینن پوتایا ابجی احلاندنه چه دبن بچوک و مزنه وهایا حتی به 10 کیلوجی امکارم در بقی بحلینن نها اوقعیش نمایا اب حلاندن پشتی محلاند ام بالا دکن درجه ام دبیجنه مثلا اب تیلا دبی وک آب ام بالا دکن ویدری دبی تیل و اب رخجی شکل استاره بری انها استار شکل تیدیجی هیا پشتی حلاندن دیم مکینه دکشینن حتی ملیمکی پشتی ملیمکی الماس حدا ام دبیجنه و هر 10 مقرون ام زراف دکن هم دریش و زراف دبی پشتی الگورا اسکلته ملزمه گوام چکن گوهار بی گستیل بی بازن بی کمر بی یعنی چه اوای بخوازن اسکلته پیشی ام حاضر دکن پشترا او تیله گومکریه ده 22 مقرون زراف وکا مو ام لب ده پیچن
هر دو ام لفت بيشن دتيلا بشتر ماكينه حبت يم دبرچقينن هدي ام اگر لي دخن نرم دبي وكاشماي نرم دبي چي شكلي قوم بخازن ام قارن وي داواي عيار بكن الغورا وي اسكلت بشتي قوم داگر توس قيناقيا قيناق ام السر درشينن بالدرمان طبي بورخس درمان هيا هدي ام ويد باقر السرد حلينن بشتي جو حلا ام لفدخن برچا جوهر بي گستيل بي بازن بي كمر بي قوليا بي چه يعني وري بيراوا ام وي چيتكن بشتي خلاص بو هدي ام سبيدكن زيبري ام زردكن او جيون تماوي هيا يعني جي دست بكرناوي وحتى وري فروتنجي دي اتوليا مدى خلاص بي ابعش باشا اون چند ساله في كاريره مجولن يك جوبو خازي بعلمي وقت زاروك حفصالي دي مكتبي يعني دي 5 ساله دا نورمال استاد بي او جي سر يتنكا انسان دميني هنا 6 ساله دا علمن هني 10 سال جينا علمن چند سالي دست بكي اما تخمينا 12 سالي من دست بكريا و جي سالا 1968 حيا ايرو از بي صنعتي دوام تكم دكانام هيا بريات باوي تكاليت جيف كار دكرين گلو بابي ما هوستاي ابايا بون خاني چيدكر تب صنعتكارن از البردستي هوستانا دي علميما يعني اف صنعت قالنا كيوي بيشي داج طرفي سوريانيا صنعت سوريانيا مشهور لمديادي اف تيل كاري ام دي بيجني يعني معنى تيل كاري يعني عيشه تيل دكن ومشهور بشترا كبري بافايانا نقشكري هنا وصنعت مارنگوزا جی هبون ایگو برش فقا چید کرن کلیم خالی وانا چید کرن ملطه ما ندره هشتنوا عیشه دولتی مجبور سر صنعت ما اداره خود کر و هنا الگنداجی چپچی بوی آوای اداره خود کر نه بو کسین جوان يعني و دمدجي جوان في كاري دكين يعني هناك بتايبتي تين زاروكي خود بيجن بلا فيري في يعني في هنري ببن يعني علاقة إيرو دروجا مدل جبو في كاري تشيه فرقين بويا معلومة وضعيتا وليت نباشا ملت ربيع أغلبها شونا أوروبا در حقابي أوايدا صنعت جي كين بويا صنعت كار هوستا مب يعني تي بيرامي حتى بصد وبنجي 600 إنساني معلم عندنا فقط في صنعتي ناكن شونا أوروبا يعني بين شش كمانا أتولي الفيدري باشا بون هم دخوازن هنه کی تماشا بکن کات چه بگه چوا دکیجان آشما دوی در باس ببه و ببه تشتکی کو مروف کربه بستینه فرمو ام تماشا بکنته بله انها بيشي امي حلينن ذاتن اوي بوقف شكل تيل امي تشيكن وامي دست بيكن ويقولما برای تماشاوان جان ها براستیجی حالیا بو وکاوی ایجاج و شون دوی چه بکنه میدی سب هفته تماشا بکن
پر خوشک چبود دست ساقبه ولی تماشاوان نجا وک هنج دبینن ج یعنی ابکک ج آوه دست بکرن وک آوه بو دماغو حلاندن زیف و پاشه هاته وی حالی براستی جی کده که پرمزن تداین جبوه تماشاوان جان نهاجی امل دکانه نه جی کوله زیوه کول اتلیه ته چکرین لوی درجه ته فروتن براستی همو جهف خوشکترین همو جی کده که پرمزن هاتیه داین حیا کو چکرنه لوی دو کونجی دبینن قولیه هنه گوهار هنه بازن هنه کمر هنه حیا بتوقع هيا من پر عجبانه بیا اری و يعني موكا كوما قلت كده كبر مزنتي داين حياك وشي دبي ليم دخوازن ببرسن يعني هف قاس كده داين علاقة الهمبر زيف تشيام دخوازن جابي ملك ببرسن علاقة زيف پر ليد برسين ودهاتن پرجي دكرين باور بكا سي انسان جي ما ندقها جو ام بمشتريها را علاقة دار ببن مال بفروشن نها چاواي إنها بدي صالة وني بدي صالة بهور بكا كيم بويا كسناي أنجح ناس في صناعتي زانبن جي أوروبا جي دخازن جي اسطنبول جي أنقرة جي إزمير جي دخازن جي أناضول جي كيم دخازن معلومة حبكي ترسا يا ملات ناويري هري وري سربست جي در حقاوي دا عيش كيمانها نها چونو هاتنا في دريج وك بري يعني الجور بري كم بوينا بله كم بويا راست باش تشتكي داويه كنت بخوازه بيجي هيا درباري في كاري ده في هنري ده والله ام دخوازن بيشي الدنيا حمو خير وخشي بي وبارش تشيب بي والولاطي مجي وأف صنعت جركن نمري كدي دستايا نورا شعبايا ووب شعبي خوش جديد چه ازیت و چه حالی ده و چه کلک صبر جیره دبی و پشتی اف صنعت ولو قیمت لیا الدنیا يجي بلا الدنيا نجي كي هبويا الدنيا يجي بلا بي هم أساري باب وكالايا بيرايا وهم جي صنعتا يكاري جزيناني خواجي درخي عائلة خواجي شم ماوي بكيجي امجي سپاس دکن و امجي دبیجم راستی جی گرنه وندا کرن اف هنر جبرکو بکده که پر هجات چکرن و دوی کو لی خودی وره درکتن و بدومش ایروشون دجی هم دبیجن قوت بجوره گلک سپاس دکن جبو کو معلوماتی ما جی کر و سرکفتن جبو بله تماشاوان جان هاجی دیسام هاتنه دکانه که الوی دکانه جی سجاده تین چکرین نهال جمع هسته وان سجاده هیا کام بنرنوی چیج مره بپیجه و چی نشانی مبدی مرحبا قوت بجوری مرحبا جوره جی خاطر دکاری خوب ده ناس کردم متحت امل بدري مثلا كجي شدك ميس سجاده نميجي مثلا مسرات شدك معول بدين بسر مكيكي سجاده شدك مش بون نميجي كجي ناي بري جي كجي شدك اي كجي شدك كجي تمتقان نشان تايبكم يعني شوال مسرات شدك يعني عول باشتيم تمام نها افتش شيء تكاري هناك بيشي قلب يعني اف دولابه شدك اف دولاب اف دولابه مثلا اف مسرات شدك يجبونا دستات شدك يعني يجبونا شغولي يعني ويدا يدير مثلا مسرا افي افتاي كجي هرينا يكجينا بس مثلا شدك فابريقا رزدكي جمال حاضرتي وري نها او هريه يعني كجا هي كجا يعني كجا مثلا فابريقا رزدكي ونو مثلا بيدر مسرات شدك بولو
بر دولابي دي مثلا وقت شديك مسرح لك مثلا حتى تجيب كاس خلاص دي ولي مزناتنیا و هاو قاسه هفقاسا چونكي ما كيكشي بشكوك اوي ده نشاتكم يعني اویا چیه؟ ابشي جبنا دو شغل يعني اویه کوت پیچان تو دخین آواویده و ایدید قولوا مثلا دارين بدري وقت مثلا دزجة مال فرا جاب ما مثلا دو شغل يعني مكيكي او انشي تير نشاتكم يعني بشغلهم قايم ورد تمام باشه ام تدرباسی تزوین نهاون روژه چند حب جوان دکارن چه بکن؟ يك حب شديكم یعنی تو یکی چت کلی کتب خوازه زیادی تری جد کاری چه بکن؟ دكارم شيكم يعني دو حب شدي دكارم شيكم يعني شو كيف ألا ما ينا علي شينا يوروجينا بشوكي يعني مرافيس درهم ده دو حتى تاني فرو يك دي شديكم بش تاني فروجي حتى عصري دو حب دكارم شيكم يعني فروتان نوا چاوی پرتین فروت يعني فانش مثلا بنجي ورقة أنا حباوي شستي ورقة قريتها أنا پرتین فروتن إيه وقت قسمات يعني خذ تعالى دشيني يعني قسمات مثلا وقت غريب غربات مثلا تيد فروتون يعني تشتغل جدر و کسی کوتن لوی دروان تشتا پر دکرن ذكرن يعني مدار وزفتين مدار ذكرن يعني يبونا هدية يجبونا نميجي يجبونا بطاني يجبونا عردي مثلا سوسي أقصى سواري سرقلتوغي ديني يعني فستان يجي جرم يعني جرم دكار في كاجين يعني اف چند سال تو وی کاری دیگه؟ والله أبغى 4 سال مشي ديكم يعني 4 سال شيء 12 سال يبي مسلكي شيء ديكم يعني عمري ما بويا 5 سال مشي ديكم يعني وسای کی تامین تمام مستحكي يعني الحمد لله باشه ام دخواستن هنه کی تو قالوی تزگاهی بکی مثلا ناوی وان علاوه چنه اون چاوا دست بيت کن او تای پیشی هراده پیشون ولد دبيچن نوسا طبيعي أول طايوي شيء ديكم يعني مثلا بيدي بيشين أو حضرت إجمالا تايك اف تاجي تشيد بن او ياجي شيء بامبوغن يعني بامبوغن يعني ما قلت نابن يعني في سغلامن يعني وفي مثلا سويت شيء ديكم يعني ولد بي يعني في بامبوغ مثلا خلاص بكين شعن تابع تيج مرة مثلا حاضر قريد كم صار مش دكم يعني جوي تايك 25 سجادة بدر كفي يعني حتى ما هيك خلاص دبا يعني ما هيك داروش باز داروش ولونا يعني افيا وسا صابيته نوسا هرتم ثابتة يعني افجي بامبوغا شدكن يعني افجي عن تابع شدكن ولا حاضر تيج مرة هم قرمش دبن يعني مثلا افتقتا مقتا مرنغوزي تاني مثلا اف واف تايك عن تابع تي يدي هم شدكم يعني يدي حموتش تعيدي ويهم بخوتش عايدة منها هم شدك مثلا قرمة شيء عايدة منها صنعتي منها افجي يعني به تماشاوان هجا مبهور تماشاکر سروی تزگهی چاوا سجاته تن چکرین نها وسا شاهی که ام دسته خود دنیده لیج بوک وسا پاش پرچک جراکن شی کی به وی شکلی هی به ویا ایدی شدکن وسا به وی شکلی پرچک جدرابه مجی مراق دگرف پرچک چاوا چیده به همین ها بهور لی تماشا بکن تماشاوان هجا نهاجی او یک شوان تشته کو درسنیا مدیاده ده ناسین او کو گورن قشکری نهاجی لپیش ما اتولیه که کو وی کاری ده که هيا مخوس کومون جی بشوپینین کارو خباته وان فرمان بهوره تماشا بکن
هی تماشاوان ایجان نهاجی خودی و آتلیه لجمعه مخصوصم جه بپرسن که کاروباری و چواب چی شکلی دمشه. مرحبا خوات بجوره. سرچه بخیراتن. نافخیره دبن. تکاری خوب دناس کردن پیشی بم. ام جمدیادی یعنی الفيدري نافه تبخیر؟ نافه ما حجي داوت. سرچه وناتن. الفيدري إيش يعني مفكر. جی کنگی تفکری ویدری چند سال تو کاری دیگه؟ 15 سال چی بود بری بدستام چی دکره بود نه ماکینا فلان تنبو بدستام چونو ترختورا کورم تانیو نه همش دست بیست اف که ورج کوتن چاوک وقت همان جوی تپی مدیاده دورا مدیاده تین یعنی جوی تپی مدیاده دورا مدیاده تین اون تینن الویدری هم تینن اتوله الویدری هم برنو سر گوره احتیاج هنک مزار چی دکن هنک چشمه چی دکن هنک خانی چی دکن والحاصلی هنک جامی چی دکن کلیسا چی دکن قرقلق چی دکن تو محتیاج حمو آواهین دیروکی مدیاده بوان که ورا هاتنا چیکرین نه وسه یعنی تایبەتمەندی یک ویدریج اوج خو وای زاتن 100 سال ویدری مدیاد حمو اسکی مدیاد حمو کفرن چی دکرون کفری شهکری بون نه سوریانیا کسی کولور مایو وی کاری دکه هه یانا تنمن حمو چون کس نمایا بشتی گو اوروپا درکات چون اوروپا ویدری یالاشمیش بونو خانیه وان فروت و عرضه وان فروت چون تشتكي جوان كاس نوايا. حتى بخواف كاري نقشاندن ذكر نوسا بري. بري في الله معلم يا زعلمي في الله بنا البدري بري مرة عم تشغلي بونا معلمينه وبصراحة من شي ذكر بونا وعم دوام ذكر نعم. نهاجي تو دكي يعني تو تاني السر بدري يعني تخبتي. عم اختيار بونا منكارن. أنا تو هين جوان. أنا اختيار بونا. حتى. كانت كاس البدري دخبت؟ نهداك الفرد خبت دروجي نهداك هنن تقريبا بيستحب. او کسی کن حال و دروی کاری نقشاندن دیکن وانج برید افکار یان دزانی بو یان تا فری واک ویدری عالمین حمول ویدری هم دکرینو گمرو جهاتی بشه شبکه کاری یعنی تعلمی قلنا ولو صنعت کار بينا ولو جهاتي به حتى صار جيجان تعلمي هذا السر قرا جهاتي نقول شلو مثلا نشان جهاتي به زود علمي قلنا جهاتي زود علمي افكار كاريك تشاوي تجي حزدك قالوا ذاتن عمري ما اون يدي سال وكاغي ما في تشتاكي قدك ربما دوام عمرين بيرو تشيس بيرمزم قلنا جمع ما في سال كاري وشاوي من بركار دكن ياو كاري قول مثلا هدا عائلة قول كيمي وان كيد بما انا بس اوجي بس امشي ام خدير اخو دكنو خلق الفيدر يتسببن تولى قال لك ان شاغل الفيدر يبكر ام تنيبون نا بيستا تولى تشيبون غيني وبيساتولي دين البرهان تولى الفيدر بلكي بيستا زيادة ترجي تشيبون يا هري كيفن ونن يان بشتي بريا وهنا كابو نا بريا من تكستنا بون يعولي مفكر عزبون هناك داس بيكري وباشا هاتي هناك دعلمن كنا تولى تبكنو اتول جي وانجيبون اتول جي انتو كاري وان عجبني قالوا يانا نا قنج هو ساي هري كيفن تو يا دبيكو تو نعجبني نا هناك قنج علمين وهناك جي نافقس نورمال شي دكن يعني هناك جماعة شي ترجي شي دكن معلمين وقو بري بدستامة شي دكن هاب ماكينة شي دكن غي نعم ماكينة هم شي دكن نقشة ماكينة يا كسم ماكينة يا جاريج تشيجي بري اوجي بدستابو نا اوجي ماكينة تشيجي ماكينة بري بدستابو شوك بو دستابو وديشتابو كاربر حسام بو ينو سانها يا بري مثلا هوستا قرقلق دو قرقلق كده كده نا تورنا يا صد قرقلق كده كده جي جغس فرق كر اجي باش هم سباس دكن وقوات بجوره مهنه كي بغير النواتو جافا وغربي قالك بخيراتن وقالك غربي جوره سر جافا تماشاوان هجا گرامه المدیاد الودره بداوی دبه ام هیوی دکن کو برنامه یک گورد لیوه چه بوبه حتی برنامه یک دن بمن خیر و خوشیه ده بخاطره و